EM Amar Singh Tisopen Mohongdi Chua Durga Puja Katolonjia Dimalong Kahomridam. Parakowa Higher Secondary School alang 2017 Ninkana Parman Freshers Meet Asai Keteng. Difu Galaxy Cinema Hall along Ruwe 2 Alamarjan Kangpupon. Kardom Nilikarbia Birta Thanbang Sami Vilorbon Kropi Non Arjekta Birtang Tonpen Titini Pha Inkoira Kethom Arni Kang Samapor Malom Karbianglong Autonomous Council EM Amar Singh Tisolapen Area Sangho Tumpen Singhason Constituency Keparlo Mohongdi Chua Durga Puja Katolonjia Dimalong Andamsi Humridam Singhason Constituency MAC Mate Karbianglong Autonomous Council EM Amar Singh Tisolapen Area Sangho Tumpen Pen Mohongdi Chua Durga Puja Committee Amaipu Ali Chandra Hasnu Chunbang Angthik Tisolapen Klembang Atumpen Chetong Kangsi Mesen Pen Durga Puja Kibi Ponji Aphan Lamthe Jaiteka Parakowa Higher Secondary School along Titini Pha Inkoira Kethom Arni Pining 2017 Ninkana Parman Freshers Meet Kepadopon Pasi Pherang Kepen Birtanang Pale Pining Mate 2017 Ninkana Parman Parakowa Higher Secondary School along Freshers Meet Kepadopon Kepadopon Ahod Higher Secondary along Akimilo Charlie Ariswe Janga Tumpen Amen Kache Thabduna Tumaphan Kache Pachini Asai Padopon Lapen Higher Secondary School along Ke Charlie Boma Tumpen Ason Dun Lapen Ke Kan Hai Hui Paklangpon Lothan Bangronima Sharma Lapen Mamuni Bhutia Tumpen Higher Secondary School along Lo Charlie Boma Tumaphan Kanghon Pen Amen Akai along Ake Mangason Hai Huita Karju Padopon Den Gaung Pen Robin Belbirta God News Nok Jersey Production Pen Kason Se Pon Lamarjan Ruwe 2 Chitini Pha Inkoira Hini Arni Difu Galaxy Cinema Hall along Premier Show ke Paklangpon Tok Jersey Production Pen Kason Se Pon Ruwe 2 Alam Khan Arjan Karbianglong Autonomous Council EM Raju Tiso Arideng Pensi Ingpupon Lo Kangpupon along Aluhiaman Pen Sai Sing Rongpi Kangjang Teranga Tumta Chetong Dunsi RDP Dun Lapen Ruwe 2 Alam Arjan Kason Se Abitunga Tumaphan Hirjumi Hangpi Non Malom Sopor Pan Dihina Parman Birtamu Ington Pon Iksinang और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bitch kimji phansi ji tham bomlo. Nangki pray to duklo. Nilita hemgimi kim bomlo. Sita lahayala ben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimpondo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi Texer a Technical Atumpensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke Kaita Extra Safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbianglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank. Banker to Hills people of Assam. Financer Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Orledas facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbianglong.
Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Atul Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hills Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এটি আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ Dihin amo phiputhot birta longwang thulo chitini pha inkoi rahini arnia da porphai cresia pormalompen lurlangso rangsana sarpo auditorium hall difu along kedamtang chitini phai crehini arni pen kepado pon cheng burup ke thip lapen kumdeng rong ke rasiki kipi ke pajut pon mai pang cheng pon pea prang seke ke endona bang phu bang phia tum cheng burup ke thip lapen kumdeng dong ke rot paklang pon Apithu Rat Amai Pialong Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron Chari Ponsi Mai Along Aluhi Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Teron Chetongdon La jitu pini training kido abangke labangke litu ho hako ko pen continuously Mayalong kedam tang chitini phai krehini pen chitini phai engkor rahini an mate ni kep an kacharia bang pubang phiatumaphan nongnam alola pening kang sampen nongnam pajurpon an parta best discipline anong eta pajurpon Marat marenga pietum sita me bihek pen anem en pamelute munira tum ke thana ling latum claim thek so pier thalong ongdung marada piatuma phan bihek pen kalana lapen seke sita me arona teng pen than pamelute kupima eli ke than nang charli dun thek ingnar ke kan mentune theklong loma konala dim lo ni pang thek thek thelang sita me ingnar aphan ke kan seke ke pia bang majok ta claim klepina sai si ke claim like lang meme lapen chini meme binong la se ingnar ke kan lang eksina Birta Bangela Ponsikang Ton Poniklo, Langi Bom Thakat News Channel, Dome Thangme, Gurwang 2.